lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Timpfula ta matimba na bubutsa swi ya emahlweni no onha eWestern Cape. Major General Feroz Khan na vahehliwakulobye vambirhi va ntshunxiwa hi bail. Kasi eka mitlangu, hofisi ya vuyimeri bya Amerika yi lalana na Bafana tanihiloko xipano xi kongoma USA, Canada, Mexico 2026. Riperile milangutisi mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Hi tlhela hi mihashela mahungu lawa ni le ka SABC Lehae hi vuhaxi bya DTT. Maphorisa mambirhi la nga eka swiyimo swa le henhla exiphoriseni a va ri ekhoto ya Kempton Park namuntlha mayelana ni milandzu yo kumeka ni swicelwa swo hlawuleka. Major General Feroz Khan na Major General Ibrahim Kadwa ni n'wamabindzu Tariq Downie va ntshunxiwe hi bail ya R20,000 hi un'we. Ku khomiwa ka swirhonkulu swa maphorisa eka xiyenge xa vunhlori Feroz Khan, nhloko ya tiHawks eGauteng Ibrahim Kadwa na n'wamabindzu Tariq Downie swi hlamarise vo tala. Maphorisa veri ku khomiwa ka lavanharhu swi ta endzhaku ka vulavisisi byo enta eka vugevenga lebyi sirheleriwaka hi maphorisa. Nandzu lowu u humelele malembe xindzhaku, Khomishinara wa maphorisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a nga se paluxa vugevenga lebyi humelelaka exiphoriseni. Khan, loyi a tirha eka xiyenge xa vunhlori exiphoriseni, u hehliwe hi Mkhwanazi hikuva a kuma vusirheleri eka van'watipolitiki naswona no nghenelela eka vulavisisi lebyi katsaka swidzidziharisi eKwaZulu-Natal. Kambe nandzu lowu wu sungula kwihi naswona vahehliwa lavanharhu va khumbeka njhani? Hi Mudyaxihi 2021, muhehliwa wo sungula Downie u hehliwa hikuva a kumeke a ri ni nsuku naswona u vuye a konanisiwa hi maphorisa. Nsuku ku vula loko u durha kwalomu ka R62,000 hi mali ya le xitaratini. U hehliwa leswaku Khan, muhehliwa wa vumbirhi, u lerisi maphorisa ku tshunxa Downie exitokisini, a vula ku I nhlori ya le xiphoriseni. Maphorisa lama ma fambisa nandzu lowu va koxe ku tihlanganisa na menejere wa yena. Muhehliwa wa vunharhu Kadwa, loyi ku hehliwaka ku u lerise ku Downie a tshunxiwa ku nga pfuriwi dokete kambe ku ta endliwa vulavisisi byo hlawuleka. Maphorisa va bakele etlhelo swihehliso leswaku Downie a ri nhlori ya le xiphoriseni. At that time, the suspect, the third accused, did not have that required documentation. And at the time, the Hawks officers and the police officers present realized that he was not a member of the South African Police Service because, like I've indicated, for you to be a police agent and to undergo undercover operations, you must be an SAPS officer, and a court must have granted you and authorized for you to undergo an undercover operation. We then realized as well at the time that he was not an informer, because for you to become an informer you must be registered by the SAPS, you must have a handler and so on. I won't go into detail because I'll then be exposing how our intelligence works, how we conduct our operations. Tanihi leswi nandzu lowu yisaka emahlweni, mahlo sweswi ya languti eka ku xana vachuchisi va nga ha hlanganisa nandzu lowu na vumbhoni lebyi humaka eka Khomishinara ya Madlanga kumbe eka ad hoc committee ya le Palamende. Khomixini ya Madlanga yi twe hi vumbhoni bya matikhomelo yo biha hi maphorisa hi nkarhi lowu ku nga kumeka swidzidziharisi swa nxavo wa R100 wa mamiliyoni hi 2021 edzongeni wa Joni. Colonel Franz Steyn kusuka eka xiyenge xa tiHawks u byele khomixini leswaku loko a fika laha ku nga kumeka swidzidziharisi u kume ku ri voyimayima hi maphorisa ni vaaki. Colonel Steyn u ri a swi ri erivaleni leswaku maendlelo lawa ya ta kavanyeta ntikelo wa vulavisisi. Steyn u tlhele a boxa leswaku a lerisiwe ku ya eka ndhawu leyi hi murhangeri wa tiHawks eGauteng Major General Ibrahim Kadwa, loyi a lumiwe ndleve hi Major General Feroz Khan kusuka eka xiyenge xa vunhlori. Was indeed contaminated by too many people, police and civilian, in and around the scene.
Okay, so you say pursuant to your conversation with General Kadwa, he instructed you to attend the scene. It was General Kadwa who instructed you to attend the scene. Commissioners, that's indeed correct. He phoned me. My original statement also indicated that he phoned me around 11 o'clock to indicate that there was a major drug crime scene that he wanted me and my team to attend to. And as I indicated in my original statement, I was then en route to a meeting in Midrand. I informed him of such, and I then gave my 2IC at the time. At the time, he was Lieutenant Colonel Ludik. I gave him an instruction to phone the general, get the details, and activate the standby section of the SANEP team at that stage. We'll come back to that. Thank you, to your arrival and the call. I just for now want to establish that it was General Kadwa, and it was General Khan who called General Kadwa to the scene in the first place. I was informed like that by General Kadwa, yes. Xipikara xa Palamende Thoko Didiza u nyike vuxokoxoko bya maendlelo la nga ta landzeleriwa ku simeka komiti leyi nga ta lavisisa loko kube President Cyril Ramaphosa u fanele ku susiwa exitulwini. Vhiki leri nga hundza khotonkulu ya Vumbiwa yi ahlule leswaku Palamende yi fanele ku simeka komiti leyi nga ta lavisisa loko kube President Ramaphosa a nga tlulanga xihlambanyiso xakwe tanihi murhangeri wa tiko. Khoto ya Vumbiwa va ri xiboho xa Palamende xa ku honisa swileriso leswi humesiweke hi komiti yo hlawuleka leyi a yi endla vulavisisi ehenhleni ka vukhamba bya le purasini ra Phalaphala xi hoxekile. Sweswi xipikara xa Palamende u lerise leswaku ku fanele ku simekiwa komiti leyi nga ta va ni ntshamo wa ku ringeta ku susa president exitulwini. The Speaker will determine the appropriate program, procedural arrangements, timeframes, and institutional support measures necessary to enable the impeachment committee to undertake and formalize its work effectively, fairly, and within the framework of the Constitution and the rules of the National Assembly. Loko swa tano, President Ramaphosa u langutene swikombelo swimbirhi swa mintshamo ya ku n'wi susa exitulwini. Xikombelo xa ATM i xa vumbirhi ehenhleni ka Ramaphosa mayelana ni mhaka ya Phalaphala. Hi 2022 vandla ri vuye ri tlherisela endzhaku xikombelo xa vona endzhaku loko Palamende yi teke xiboho xa leswaku a ku nga ta voteriwa exihundleni. Sweswi va endlene kambe xikombelo lexi nakona va seketeriwa hi vandla ra MKP. Mavandla havumbirhi va lava leswaku tivhoti ti endliwa exihundleni. The MK party is calling for a secret ballot because members of parliament must be allowed to vote according to their conscience, without fear, without intimidation, and certainly without political pressure from the party structures. A motion of no confidence is one of the most serious constitutional mechanisms available to us in parliament. So it cannot be reduced to party instructions or political bullying behind closed doors. Palamende bari va ta tlhela va humesa vuxokoxoko byin'wana ku nga ri khale mayelana ni hi ndlela leyi ntirho lowu nga ta famba ha kona. Loko swa ha tano murhangeri wa vandla ra EFF Julius Malema u ri President Cyril Ramaphosa a nge poni eka mhangu ya ku yiviwa ka tidolara epurasini rakwe ra Phalaphala. Malema u boxe marito lawa eka nhlengeletano ya ku lulamisela nhlawulo ya mimfumo ya miganga eSandton. Endzhaku ka xiboho xa khoto ya vumbiwa lexi nga endla matimu, Malema u ri President Ramaphosa a nga ha ri na vutumbelo. We are going to deal with this matter as an agent matter. Even if he takes it to court, we are going to join that court, and we are going to say to the court, in the words of the chief justice who gave the judgment, this matter is of national importance. Therefore, it cannot be subjected to a normal roll. We need to speed it up. Malema u vule marito lawa hi nkalo a vulavula na xiyenge xa Central Youth Election Task Force xa vandla lexi katsaka vantshwa va vandla kusuka eswifundzeninkulu hinkwaswo swa tiko lexi nga ta gangisa tivhoti no tsarisa vantshwa ku vhota eka nhlawulo lowu taka. Once you become a student activist and you want to leave it there, you must know you will never amount to nothing. Your student activism must be subjected to community activism.
to youth activism outside the campus. Malema u rhume vantshwa leswaku ku va vona va gangisaka tivhoti ta vantshwakuloni ku tiyisa ku va na vutivi bya tipolitiki byo enela loko ku fika siku ra nhlawulo. Loko a ri eka xitori xexo, President Cyril Ramaphosa u languteriwa ku nyika mbulambulo ni rixaka namuntlha hi awara ya 9. Timpfula ta matimba na bubutsa ti onhe swinene eka swifundzakulu swa Western Cape na Northern Cape. eCape Town muchayeri wa movha u lovile kutani muaki un'wana a vaviseka. Bubutsa ra kona ri tsuvule ni misinya leyi nga wela ehenhla ka movha. Kasi Northern Cape bubutsa ri onhe swinene eka swiyenge swa vurimi. Bubutsa ri tshovelele misinya emapatwini leswi nga koxa vutomi bya muchayeri eKenilworth. Kasi ePlatetkloof muchayeri u vavisekile endzhaku ko va nsinya wu wele movha wa yena. We've had hundreds of trees that have fallen over in these extremely strong winds. That's probably the most disruptive issue now. I've just met our parks, one of our parks managers for this area. He tells me that just in his area of operation, he's had 36 trees that have fallen over. Many of those are blocking roads. They've damaged property. They've knocked over walls, smashed into houses. So that is very disruptive, and that's taking a long time to clean up, obviously, and will continue to take some time. Vaxilamulela mhangu va ri ku na swiviko swa leswaku ku na mikhukhulo ngopfungopfu emagondzweni na le mikhukhwini leyi nga ehansi. Tindhawu leti khumbekaka ti katsa Makhasa, Valhalla Park, Tafelberg na le Delft. Elwandle ekusuhi na le Strand, vaaki va pfuxiwe hi mpfumawulo wa malwangu ya vona lawa a ya ri eku hahlukeni. Vo tala a va ha ri na ku tumbeta nhloko. We just had a huge sound in the early hours of the morning. So we weren't sure what was happening until one of the residents was shouting there, telling us that the roof is off. Then when we came out, we saw the roof from the flat. It fell down and landed in one of the shacks here. So there's a big mess. The next most disruptive thing is when those trees have knocked over power lines. We've got about 12 areas in the city where that has happened, where communities, either small pockets or even some larger pockets of communities, are without power because they've had power lines knocked over. Obviously, our electricity teams are responding to that as quickly as possible to get those those areas reconnected to electricity. Matshalatshala yo basisa magondzo no wisela gezi eka tindhawu leti khumbekaka ya karhi ku endliwa. Kasi ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu yi yimise tidyondzo eWestern Cape namuntlha. Hi le tlhelo xifundza lexi a xi nga sivuyela ematshan'wini endzhaku ka xidzedze xa mavhiki lama hundzeke xa category 8 lexi nga tisa nthambi. Mimoya ya matimba yi vange khombo, makaya ni mabindzu swi khumbeke swinene. Since early this morning we started getting gale force winds gusting at about 100 kilometers an hour in some areas. Obviously this caused havoc. A lot of roofs has been blown off. We've had many trees uprooted, blocking some of the entrances to houses, blocking some of the main access routes, and this has been affecting the entire district. So it was from Riversdale, where about 3 trucks is blown over on the N2, right through Oudtshoorn, right through Mossel Bay, George, Knysna and Klett. As we speak, we're also assessing the damages at houses in the Kannaland area. Unfortunately, it has hampered our rehabilitation work from last week's floods, as where Eskom has reinstalled lines, some of those lines is down again, and also where teams has been working to open roads, some of those roads access is blocked with trees again. Moya wu one etindhawini to tala, swikolo naswona swi pfariwile nakambe exifundzeni lexi lava tshamaka etindhawini ta mikhukhu xidzedze xi va tikisele ngopfu. My neighbors called when I was at work to me that there's this thing that happened here. So I had to rush home. Then when I arrived here, all of the material was gone, more especially the things. So I had to come back home and attend this. There's a lot of damages that have happened in my house. Even today, I don't know where I'm going to stay.
Timasipala exifundzeni hinkwaxo ti talele hi swikombelo swa xihatla. Vaaki va tsundzuxiwa ku va va tshama etindlwini ku va va tatama va hlayisekile. Maxelo yo biha ya languteriwa ku ya emahlweni ku fikela hi Ravunharhu. Mi nga fambeli kule loko vuya emavhengeleni. Khampani ya mavhengele ya Pick n Pay yi lava ku diliza ku tlula 22 wa magidi wa vatirhi. Hi se mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC2 ku tlhela hi langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Timpfula ta matimba na bubutsa swi onha swinene eWestern Cape na Northern Cape. eCape Town muchayeri wa movha u lovile kutani muaki un'wana a vaviseka. Kasi Northern Cape timpfula ti kavanyete xiyenge xa vurimi. Khale ka president wa Botswana Festus Mogae u ta vekiwa endlwini ya yena ya makumu hi Mugqivela. President wa tiko Duma Boko u ri Mogae a ri xikombiso xa vurhangeri bya xiyimo xa le henhla. We've lost a leader who served his country with dedication, with aplomb, who rose really during the pandemic, HIV and AIDS. He stepped up, he addressed the pandemic in the most robust and dedicated way, saved many lives in the process, and laid a legacy of humility in service. And we are much in his debt for all the work that he did. He lived a colorful life, he served his country, and he died at the ripe age of 86, and we are most grateful for him. Nhlangano wa vatirhi wa SACAWU wu bakanyele etlhelo xitiviso xa vufambisi bya Pick n Pay xa ku lava ku hlongola vatirhi hi section 189. SACAWU va xungeta xitereko loko Pick n Pay voya emahlweni ni makungu lawa. SACAWU va kombele Pick n Pay ku kanerisana na vona hi xiyimo lexi. The South African Commercial Catering and Allied Workers Union SACAWU bane swirho eka mabindzu ya tihotele na mavhengele. Xandla xa matsalanonkulu wa nhlangano Jerry Moneri u ri van'wana va swirho lava nga eka vhengele ra Pick n Pay va tikuma va langutana na section 189 yo diliza vatirhi. Amongst the far-reaching changes that Pick n Pay seeks to introduce is reducing your working hours from 196 per month to 276. This is equivalent to around 2,000 rand year reduction on wages of workers per month. 2, doing away with transport for employees who work late shift, that fall outside the normal public transport schedule. This and those who work night shift. Section 189 ita khumba 22,000 wa vatirhi va Pick n Pay tiko hinkwaro naswona i mhaka leyi velerisaka. Xirho xa nhlangano Cyril Mbenza u ri ku hava ndlela yin'wana handle ka ku va ya esitarateni ku ya kombisa ku vilela. When talking to workers are angry. And when talking to even to the affiliate, to SACAWU, to COSATU, you can see that, the federation itself is not happy about this. And workers at large, nationally, they're not happy about this. That is how far we've gone. And the feedback that we get from the workers is that we need to fight, and we will use all our everything we have to protect our rights and to protect basically those a benefit that we fought for. Nhlangano wu vula leswaku section 189 a ku vi goza ro hetelela. Va hehla vufambisi hi ku langutela ehansi nhlangano wa vatirhi. SACAWU va koxa leswaku holobye wa vatirhi ku va a nghenelela ku sivela ku diliziwa ka vatirhi. Randi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava.
nxavo wa dolara i 16 rand 35 cent, pondo i 22 rand 19 cent, euro i 19 rand 27 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 15 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,726 a ounce, platinum i $2,100 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $103.27 hi mphongolo. Hofisi ya vuyimeri bya mfumo wa Amerika laha eAfrika-Dzonga yi vile na ntirho wo lelana na xipano xa Bafana Bafana tanihiloko xi kongoma eka World Cup USA Canada Mexico 2026. Mudzaberi wa xipano Hugo Bruce, nhloko ya SAFA Den Jordan na holobye wa mitlangu Gayton McKenzie a va ri xiphemu xa ntirho lowu ePitori. Jordan u ri Bafana Bafana va twa va xiximiwe swinene hi ntlangu lowu. Big honor for South Africa and Mexico that the very first match of 2026 World Cup is in fact a duplication of the 2010 opening match. Maybe you saw something, or FIFA saw something that we have done in 2010, they want to relive 2010 in 2026. And that is one of the huge opportunity for us. For South Africans, there are two things that you need. One, you must get your ticket, and then you must speak to SAFA, and then you must get your visa, and then you cannot speak to us. But you have all the ambassadors here that you must speak to, convince them to give you your visa so that you can travel to this wonderful opportunity. Football has a great ability of bringing together people, bringing together the embassies. I don't know whether the embassies had ever had a joint press conference or a joint occasion, but football has made it possible to bring people together. I mahungu lama a hi mkhomele wona eka siku ra namuntlha. Tsundzukani leswaku President Cyril Ramaphosa u ta vulavula na rixaka madyambu lama hi awara ya nhungu. Mbulavulo wa president wu ta haxiwa thwi eka TV na radio swa SABC. Riperile. Reperile a ri xiyimo xa maxelo xi tshamisekile ranga madyambu namuntlha ku languta timpfula na moya loko hi languta exifundzenikulu leswi nga le Eastern Cape na Western Cape kona laha hi nga langutela timpfula leti nga ta va karhi tiyisa emahlweni, kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha languta ku yisa mahlweni 100% wa timpfula leti nga ha langutela 80 chances ta timpfula loko hi languta xifundzenikulu xa le Eastern Cape ku katsa na xifundzankulu xa Western Cape. Kasi ku hi languta swilemukiso loko hi languta eka madyambu ya namuntlha ku languta magandlati ya matimba loko hi languta kwele eGqeberha na loko hi languta kwele exifundzenikulu xa le Western Cape. Kasi ku hi languta swilemukiso swa hisa emahlweni loko hi languta eka madyambu ya namuntlha ku languta magandlati ya matimba, kasi loko hi languta ku hunga moya elwandle ra le Cape Town. Kasi ku hi languta swilemukiso swa hisa emahlweni le ka siku ra mundzuku kona loko hi languta kwele xifundzenikulu xa le Eastern Cape na Western kona lava hi lemisa leswaku ku ta va karhi ku ri na timpfula ta matimba. Swilemukiso swi ta karhi swi hisa emahlweni loko hi languta ku nga ta va karhi ku hunga moya ku le landle ra le Gqeberha eka siku ra mundzuku. Leswaku maxelo ya swifundzankulu ya tshamisekile ra ka xifundzankulu xa Gauteng ku languta maxelo ma le hansi swinene loko ndhawu ta Vufinori ta le Pitori ku ta va karhi titimela, Brakpan ta va karhi titimela, Joni yona yi ta va karhi titimela eka siku ra mundzuku. Kasi ku languta xifundzankulu xa Limpopo kona na kona nga langutela maxelo mo hisa loko ndhawu ta Thando ku ta va karhi ku hisa, le Phalala ku ta va karhi ku hisa, laha nga ta va ri Thabazimbi yona yi ta va ri ka 7 ku ya eka 26. Hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo ma le hansi ku ta va ri titimela ka ndhawu to hambanahambana ta xifundzankulu. Emalahleni ta va ri ka 4 ku ya eka 22. Kasi loko hi languta exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona na kona nga langutela maxelo mo hola loko ndhawu ta eMnambisi ku ta va karhi ku horile. Durban ta va ri ka 17 ku ya eka 30. Kasi loko hi languta exifundzenikulu xa le Eastern Cape na kona nga langutela maxelo ma le hansi ka ndhawu to hambanahambana ta xifundzankulu. Kasi ku hi languta exifundzenikulu xa Western Cape na kona nga languta maxelo ma kahle swinene, kambe ku ta va karhi ku nghenela mpfula ku tlhela ku huma na dyambunyana hi ku famba ka siku.
kasi ku languta exifundzeninkulu xa Northern Cape kona u nga langutela maxelo ma le hansi lama ta Kuruman ku ta ve karhi ku titimela kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le Free State kona nakona u nga langutela maxelo ma le hansi swinene ku ta va karhi ku titimela ku ta Kroonstad ku ta va karhi ku titimela Welkom na yona ta va karhi yi titimela languta xifundzeninkulu xa North West yona u nga langutela maxelo ma le hansi Potchefstroom ku ta va karhi ku titimela loko languta Mahiki na yona ku ta va karhi ku titimela kasi languta Vryburg yona yi ta va ri ka 3 ku ya eka 20 la ku ri maxelo mi khomela yona eka madyambu ya namuntlha ra perile